Ja sam Gordana Rodić-Kitanovska, direktorica Centra za integraciju i podršku građana iz Skoplja. Pošto verujem u doživotno učenje, prijavila sam se na VILP program. Ono što mi je ostalo upečatljivo je to što smo povezani kao ženska grupa i očekujem u buduće da će grupa nastaviti u duhu ženske solidarnosti i da ćemo sve jednako naučiti šta znači raditi i činiti socijalni impakt u našim budućim projektima. Za kraj, htjela bih od srca da preporučim VILP program svim ženama koje planiraju da rade na ličnom i profesionalnom razvoju. Isto tako preporuka da donatora do Erasmus programa da podrže u buduće slične programe ili čak i follow-up ovog programa, pošto verujem da ćemo kao grupa moći da činimo dobra djela u svom društvu i socijalni impakt i kao pojedinci i kao predstavnici organizacija.